मॉर्निंग एवरीवन समस्ते भलरे थिबे तो चलतु आज एक नुआ वीडियो रे आमे देखिबा तो आपण मानक पय बड़ ह्यूज वैकेंसी पळे आछि आपण मानकर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफरु ठीक अछि आपण मानकर टोटल पोस्ट आछि आपण मानक देखि दउछि एक मिनिट जस्ट वेट देखो आपण मानक टोटल पोस्ट हे जे आपण मानकर 22000 टा पोस्ट टोटल पळे आछि जो मानकर क्वालिफिकेशन अछि देखि दउछि आपण मानक ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ରହିବ 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି 33 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କିଛି ମେନସନ୍ କରାଇନି କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ST ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ 250 ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଆଉ SC/ST ଆମର PWD ନାହିଁ ଆଉ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 500 ଟଙ୍କା ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 2